So this is just a brief video for the East Timor community. We're first going to be talking about new legislation involving knife crime. So it will touch on what we've talked about last year. Today with me is PC Kirby. Hello. I'm PCSA Thomas, and Vicario dos Santos will be translating today. Lei foun hateten katak ema hoidade sanulu resinen ka sanulu resin hitu nebe kair tudik ya público sei hetan pena prisão fulang nem. Cada loron krime tudik acontece dala atus tolu lima nolu iha UK. Ataka ho tudik acontece cada minuto hat iha UK. Porcentu tolunolu husi asaltu ho tudik ne envolve grupo ema na rua kaliu. Porcentu hitu nolu husi asaltu ho tudik ne komete husi ema ho idade sanolu racing hat to o ruanolu racing hat. Usa tudik ne aumenta porcentu sianolu pontu tolu. Kona-ba ne importante atu lembra buat tolu. Primeiro, maluk nebe ita ransu. Segundo, ita nia preferencia waihira hili se nusaida mak ita atu halo. No ikus mai konsekuensia nebe ita beleheta. Iha lei, iha buat ida honaran kulpa hamutuk. Ne diang katak waihira ita hamutuk ho ema nebe komete krime. Nudar exemplo, waihira krime oho ema acontece, kari klaos ita mak sonarasik vítima, maibe se ita hatene katak idane atu acontece, kahare idane acontece, ka asiste hodi tau plano ne iha media social, então ita mos culpa ba ofensa oho ne, tamba ita komete ofensa oho idane hamutuk. Idane conclui hau nia sessão crime tudik nia.